Hala imagina ni hene. Hala imagina bebe ne mahe mundu liu si hau. No sama kalau kita hanoin katak maromak haluhawana ni promesa. Kalan-kalan hau ni avo sempre conta historia kona ba maromak bot nebe kumpri ni promesa. Historia ne hahu mane ide nara Abraham. Nia fe naran Sara. Maromak promete na basira katak siranya jera saung se barak tebes. Sai familia bot ida. Hau ni avo se hatu ba fitun sira ihusu. Maria, obele sudah fitun sira ni hotu kalai. Hawatan, ha bele avo. Fitun sira ni barak tebes. Mai be, maromak promete ba Abraham jera saung barak hanesan fitun sira ia lor leten. Ita sinti ni impossible. Nia tinan besi katu sida. Mai be, maromak na be boti forsa, bele halo ida ni. Nia fo basira on mane ida. Naran Isaac. Tuir mai, nia familia komesa buras ba bebe, torihun barihun. Barak hanesan fitun sira ia lor leten. Maromak na be boti forsa, kumpri duniknya promesa. Maromak nya halok na be maravilhoso nela ramata hene. Hau nya vo kontatan mai hau, o insa tinan balu tuir mai maromak ni povo se farao nia atan ia Egito. Mai be, maromak na fatin hadomi sira e promete atu salva sira. Então, tuir mai acontece botida na beteme Éxodo. Significa maromak ni povo tu sai livre, mas que sira hasurutasi bot ia sira ni oin e senti hanesan lahia dalan ho di halai sai ho si farao ni tropas. Maromak vera tetasi e salva ni povo. Maromak na be bot e força, cumprita ni promesa. Hak solok tebes hanoin karaba promesa furak hotu nebe maromak cumpriona. Mai be se ia promesa spesial ida nebe ema hotu henghela. Hau ni avo konta mai hau kona ba mane ida naran Isaias. Nia mos maromak nia povo. Hau ni avo dehan nia ne profeta ida. Nia kolea mensaje ngusi maromak ba povo Israel. Loron ida maromak fa promesa ida ba Isaias. Hau se hanoin ida ne, tambah hau ni avo haru kahau dekor. Veteran ida se isin rua itur ahiwan mane ida. I ema se bolonya Immanuel. Hau ni avo hatete, Maria. Immanuel ne significa maromak hamutu ho ita. Então, bebe ne bese moris ne mak maromak hamutu ho ita. Ita rona ne impossible duni. Maromak ne bebot i forsa se mai hanesan bebeida ka? Hau husu bebek. Avo, ne bain hira. Momento ne hau ni avo hatu dunia oin triste. Hau lah hatene Maria. Besik tidak natus walu ana. Tidak natus walu. Durante tidak natus walu nia laran maromak ni povo henghela. Loran ida liurai fong ida moris. Maromak ni povo hanoin. Dala rumah nia maki Manuel nebe maromak promete. Mai bela os, nia la moris los. Claro se nia ne Immanuel duni nia se diferenti. Tamani dia kliu emo hotu. Entau sira hing na fatin. Tuir mai liurai dia gidatan mai. Karik nia maki Manuel. Mai be nia mos la moris los. Liura ida troka balira seluk nunedet. Nia maki Manuel ka? Lae. Maromak hamu tuho ita? Lae. Sira heng tinan batinan, to sira hanoin dala rumah Immanuel senung kamai. Hau nungka haluha historia sira nebe hau ni avo konta mai hau. Mai be, o insa se maromak haluha ona ni promesa. Tambah tinan atus walu ona. Agora hau tama he parte dane. Hau magna ba? Hare kalai. Fulan hira kriba kotu, lorong nabe hahu hanesan bain-bain, saya lorong nabe muda buat hutu-hutu. Buat tidak nabe naroman tebes, musuh ya hau ni oin. Afinal ni anju ida. Claro hawa kila. Mai be hau nungkah luan ni lefuan. Ni hatete, Maria, kita tahu, tambah maromak hak solok ho. O si isin rua ihetan uan mana ida. Tahunnya naran Jesus. Ne komik kala. Ne impossible. Hau sidok beli isin rua tambah hau si veteran. Wisai dan acontece. Anjun ya telefon halo hau admira. Ba maromak lah ya buat tidak mak impossible. Bebene mak maromak ni oan. Entau hau hanui. Maromak ni oan. Bebene sesaya nasa maromak ka? Agora mak buat sirane foi ensai claro. Maromak ni oan.
Hanesan ho maromang ni promesa ba Isaias. Nia mak Immanuel. Maromang na bebot I forsa se may nudar ema liu si hao. Entau, maromang laluan ni promesa. Lakleurdet hau isin rua dunik. Ne halo hawad mira dunik. Furak teb-tebes. Hau sebele kanta ho dihahi ba maromak. Hau nia klamar hahi maromak. Hahi maromak nia mak hau nia Salvador. Nia hanoin hau. Nia halo na buat mai hau. Tanya laran yak. Nia kumpre hotu. Nia liafa nebe. Nia promete. Hori ulu kedas. Hawareo no hone matan rasik kata maromak nunca halo promesa. Ikus mai Jesus ihane. How la imagina. Jesus ne mak Immanuel. Agora maromak na bebot I forsa hamutu ko ita. Tebes duni maromak sempre cumpri ne promesa.